KAAC along BJP Ratoria so atum nang caritang lopu pena bangke Longri longpat pen an kaching thur angthek long lopusi jethan pon rintilo lapen tim karbiang long ke ja tuma mat sedame lapuson si mai thaya long rada theng no long jethan pon bomdo ahok lo rong so rong boddo an sedame PMGSY scheme pen penang an rong so rong boda long ta tovar kit pon bangke thek pon long lo bonta lucky kopilo lang ikha rada Labang so visual laki Dwaram la constituency angkang tengkra lang so pen raja gaon ka cheleng atowar KAAC ke jatu mahin pen kai ke kanije ver atowara bangke rong so rong bot anta pale laptang lo puke langdam lo pulote ningkreng sek atowar anchon mapusi rod pen chethan pon renti Athe ningkreng sek bangke ruwe ka viajok becheng bithi ka ve pen na hok le dam setame kreng phuna masi BJP sarkar pen ka semar pon atowara bangke ningkreng sek phanchot barla por hut ka chelenga towar ka liputa chethan pon rinti bang so towar ka semar ki patang te la pen ko nasi culvert ki binang jima la so de malong ki bipon pe deta jok non malom arni si ni arve ki janganta towar thaksi langroi cheplang det Ahok Raja Gang pen tengra lang so an ka chelenga towar heno era jok rada tum ka cheleng ja phansung piktang lo gari motor anta damun e jok kachit ha pen ke dam nang je gari bangke monira tuma bangsi ing doi nang rong lo labang so towar laki monira tum kai ke si hithi kulat ke dam ke bang vera towar la pen school college ke charli osumara tum sita kai ke si ke chehelat vera atowar la sila so school college ke charli so maratum kedam ke bang ka siksak thek pik khangjang do lasela bang so towar tengra lang so pen raja gaon an ka chelenga towar madule contract le semar pusita me probjin pen kinang sot adim along kalvar tang semar pen towar athak langroi ki paman pen ki pajok pon vekja phan rat pen tuning ripon Dwaram la pen nigom teron KTV news